Anya laki din. Inyaw, amom ka din ni itaw. Ketemu ka. Takalugaran tayo garut ka. Taga di tadaya. Sus ka mo tatao. Saan aday tati kayat ko asawal? Ay katlaw-law agam-gamin ati agsaw. Tapno maawata. Kastoy nay, dumngag ka anaimbag. Hmm. Tumaray ka no, ag kandidato dito'y lugar tayo. Taka di kayat mo asawan. Inyang. Wan, inyaw. Kay, anya ngay timakunam. Awan ang jaman na inyang. Uray pagtarayan na amin na kandidatura. Awan na sakit abakrang ko. Ni ay, iti day tangay bagam, kaslawan dadanagama, inyaw. Naku na mo ninyang. Awan na pulos panagamak ko. Asumango iti dayjay nga itong. Ita ang jaman na sa lisal. Nga agpapan iti beneg ti politika. Na nagsao ka man ako na kung akas kala sigurado iti amin abanag. Ay, pudno timbaga kinyag. Tama di pud nagtugawag akas pangamaan. Dito'y ayan tayo. Amo kung ti amin nagkaraw, ka nagdaldalyasat iti utag. Dagiti kalugarak. Anya laki, dinday tapa nagtalag mo iti bagay inyong. Kasanaw, no adomatan ti agsaksakit tinakam na ka. Gapo iti kina-straight taw no daduma. Kut, amo da bay. Aday tagalad ko. Keso ti mangitunda kadakwada. Iti nasayaan. Ala, katsapay la kumaangaraw. Ta saan to nga agkibaltang day taaday ti panunot mo, inyaw. Ay, sigurado inyang. 100%. 1,000 ngaglaplapusanan. Ti agtaytayak iti unag. Ti banga-banga to'y utakaw. Ang laki din. Na, ay santisima ka matatao. Sigurado ni Tang. Tawarin palang duwado ti palangabak ko itong umay eleksyon. Ay, Saus, apay mo ta na sa umday ta ito. Walas tek ay. Walang jowamen ti stradiyak. Kinagamit na ikaw. Malam na malaw na yun ti palangabak ko. Ay, Saus, ito. Iti da ita pa nag-isisam mo. Medyo idiwig-diwig mo pa'y. Ay, amokon. Amoklatan nga damanin agtartaray amilagraw di tautak mo. Anya lagi tinayay Tang. Apay ka na ayon ka kontrabido katakitan niya malaganwat ko ya. Katuan mo, nukas ta abaribar ti pa nag-isisam mo. Amoklatan, adumikar tinarugit apa nagpampanunot mo itaw. Anya lagi tin. Di kagagyaman. Tanong mga bakto, iti kandidatorak. Mayroon kang tumot idos-dos to. Kuryo, ayan tayo karkaradelam. Arkilag ko ma. Parang malaon na tilimasa ako nat natang. Atay di balay tatay tong. Mabalinlat tamo da. Nga medyo marigatan lang. Tama nga nung natagsin launay. Numuna ta 5 asako ako na yo. Naku mga ila ko ili. Ti oray medyo nalakla ka. Kadagiti tagila ko da. Ijay. Tapno. Biit. Amay boss. Na. Apa nga kasta? Ibabayo ti presyo. Tapno laeng mabiit ama ibos. Wan ko riyo. Masapol ngamin. Ang makaurnungak iti kwarta. Nabalor sakit iti pakaisang rata na day taon kunayo.
nga iurnungan nyo tata. Uy, Goryo! Talagaan na balo. Iso nga ing kaalainan, di karkarateram, taakila. Ang lalaki din. Saan ka ba danagan? Tauray na yun, naktupay ti akila na. Makadlawag ka nagititig-tignay ni itong inyaw. Apay, kasla ka di upa. Ano magnakat ag kinikinikin, akasla ag sala iti. Upa ganaps tayo. Anya man ang ti sasawam inyaw. Awan lamot ti si seryoswam akasasaw. Yan lakit din niya. Amukmut ka, ti panagpuspustura na ita. Kasla tutubo, kan kasla feeling gentleman. Ay, saan laday ta? Sigon ka dagiti daduma akaaroba tayo. No anya ladita, ti mapanilaklako ni itong ijay ilay. Anya? What? Ano? Saan laday ta? Dabag ko pa'y nga inculateral na iti bangkaw ti papilis ti balayda. Sus! Nagbayatan. Ano nga ron ati kwarta na ita? Ay, ipay man, tay nakantyawan, tagpainom. Ay, awan lati ang mukong numapainom na ka na ijay nga itaw. Ninyang. Alal tita, tapno mapusipos tilulunan na. Ket mangirwar iti bangko di papel, apaginom me. Anya? Kasla kanayon nga agkasangay ni tata itong. No agilibre di ta tiyangge, kat kasla kanayon nga agpadaya. Saan laday taguriya? Mangmangtad pa iti regalo kadag itinaduma ka aroba. Anya? Ay, kwa? Di kayat ko asawan. Kasla regalo mo tanadag iti soup drinks, tinapay, kas kadakapi nga iliblibre na. Kunaklakit din no sa bali a regalo ti kayat yung asawan na naitang. Amamotong ti asawak, nagsingpat. Kan, talaga ang mapagpiaran nga umili. Ne, addan sa naunag akay papananday ta na isawang yung anana. Ayuwan. Pudno ti kinunak. Nilakay ko ti solusyon kadag iti na dumaduma aparikot dito ayat tayo. Sana kas kadag iti agdamaan na katugaw. Kunak tupay kat. Ikam-kampanyam nilakay mo nga ito, nana. Nung muna tamang dadaal ka pa'y iti padam atao. Ay sana padang dadal ti bagpagak no ikat kinapudnaw. Isu nga ibutos mo to ni itong kuah. No saan? Ibagak asaan na kanto nga iliblibre? Anya lakit din. Ala, tatay niyo. Sa bahalin ti mapaspasamak ni tata itong. Apay ka di guru. Ilawlawag mo man. Iti kas na kabawatak. Kano tila mo ilaklako na nakagawaan da. Agrama pa yung tititulo ti daganak insaldanan. Nakamamot iti na itaguryo. Mga noblager ka mo din. Agkuntit ka iti awan kinapudno na. Anya lakid din ay tata. Saan mo da? Ano sakpay tinangkadwa kin na tata itong itay itinapanan na ng isaldahan iti titulo ti dagada. Ay, siya po aya.
Apay, anyan ti mapaspasama kiti dayjay ataw? Sigon nga mingin ni Tatay Tong, kasapulan na kanu ti dakkelakan ti dat. Dan sa masasaep ko saan anasaya at Mala, mayam, takasaritak tuman itinalapat na jay atao. Ang mga noon yan ti mapaspasamak ken kwa na. Kasarita ka ba ni tinalapat kalugarak nga itong? May papanitian niya, kalugarak nga inyo. Anyan daya ti mapaspasamak mau. Tapay akas laylakla kumataan ti amin nasa ni Kwayo. Kastoy na ay, kasapulak nga may tinakliakan ti dan. Naay. Tapay. Anyaya ti pangisang ratam iti riniw-riw a kwarta. Jesus, maibos ati sa ni Kwayo iti kastangar aramidam. Ay, di naksuwat, kag kasadaran talang. Dakin may isa, kalugarang klang, saang kakapkapin alaw. Na, ay dyan lakit din ay tapa nagsasaum. Ay, sana puro ki-opisyal ka dito ayang tayo. Kit mabalimbulat ka nga isawang tigaya mo. Saan mat nga iti day kakapsat nga itong? Patpatigmaanan ka lang. Amo man niya inyo, aramidak na gitoy. Saan lang para itibagay? Urikit para itipagsayaatan ti kaadwan. Iso nuday tati ko nam di isaw. Diyan iti maramidak. Awan matkit di tinasakit abakrang ko. Naa. Nalabosan ti aramidon dayjay nga itaw. Kasta unay ti panagpalastog na. Ken kang runaan ti amay. Ti panang padpadakes na ken ka iti panagkampanya na. Awan kano ti naaramidam kas opisyal dito'y lugar tayaw. Ayan lakit din. Apay gaya kas tati aramidan na. Kas madlasan kami ngagkalugaran. Kunak metken ka itayin inyaw. At alagaan na alas tigalan na iya tao. Mala. Bayam latan. Partilaang na ita ti politika. Ay saan? Tauray idi pailan. Kat talaga abaribar ti panagut-utot na iya tao. Ay, bayamon bakit? Ta estratehiya dagiti narugit a politika o ti aramidan na. Ngam din agtupulos mata pandayay. Tanya mo ti kayat mo asawan, aber. Kas kunak nga ruday. Narugit nga estratehiya ti amuna. Idinto asyak, kinapudnaw, kinasayaan, kinabanglo, ken kinataar ti pakpakat ka. Iso asigurado, awan palso ti style ka. Ay, anya laki ding dagita sasawaw. Kakalugarak nga daan iti nasayaan a panagpuspuso ken umno a kapanunutan. Agyaman unay iti panagtalakyumanen tuyno mo. Tay tilaksid ti adu nga umsi uyaw ken pamadakes kanyak. Dagiti kinadakas nga ipakpakat. Dagiti kinabalubal ko iti politika. Ket siya pa'y laeng timpatugaw yu. Ay, wala po yun. Tama naman.
Mala, kakalugar ida. Saan nga umdas dagiti balikas nga agtaod ka dagiti bibig ko. Tilinaon to'y batikulang. Ay pusok ko na kuma. Sumapuyo iti unag ti banga-banga to'y utak ko. Ay, inyong, anya manundag itatang abam. Ha? Talaga basta, naramak niya po niyo. Sabagay, pudno. Nung talaga mo't nga aramidan na ti akam na. Kas mangituray ka na tayo. Ay, Ne, nimot itong day tasumungan. naa. Ay naman eh. Na, Sa narumbag na ito ay naramid yung kanyak na kayo kakalugaran. naa. Masapaw ng sirak. Singirin kay laki nila. Na. Apay gay asingiram ida ako nam. Kapsat itong. Uy, takalpasan ang binubos ko ami kadakwada nagiti nagtagilakwa ka nagiti sa likwame. Kapo ka nagiti regalaw. Kas kada panangilib-libre kadakwada iti daldaw. Kitsikapay latim butos na. Ay na. Lulong ko mo niya ka. Kasanaw, pasig man kami na pagmadakas ka na gini ka, palubang mo, di ba pagkaw? Mga may, Kanawal mo ti na platapormam. salay na. Kaya may isa. Ay ang igan naman tan, agat-gatangan ti butos may, iti kas niya ginararamid ba? Taytad, ko na kan itong. Dirty tricks ti estratehiyam. Vote buying pay. Ay sus. Dakkel asungsong batam dayta itilintag. Ay na, awanan na kita sa likwame. Kungkunam. Na makakmayawa. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.